wote Ghana for ne a ode ye adwuma ana omampanyini ba abonte nra ana wo so wa dwa so 50%. Afedi the same people na no omo ka say omampanyini anti electricity so no the same people as about abonte say omampanyini we de say ka wo ye ni free crack ye. Fighting my Ghana there. Oh, live. I know more live, so live. I'm fighting my Ghana. Come on now in Ghana. I'm more multi-crew, I'm fighting more. Abusia, sabe pepe. Church will be what you say. Aha. Nada echo. You didn't come off. I see. You didn't come off. Look at your page, brother. Oh, I see the old boy Juma. Oh. Oh boy, man tag go crowd. And yes, remember, yes, na. What's that? It's old boy Juma, remember? Bending there. Man, they say, you shall say boy and your neck. Anything your casa, a question, your casa, or man penny crowd the year, Juma. Now, make us or man penny, yes, so I am what to take a year water, and then your friends say electricity. So, what's it? Our tea. What's it? And then waba bet so what electricity so 50%. You know, not just a casa ko actually on a patch. I don't mean our. I said we are not check. Yeah, you might know ya check, but someone for Timmy boy about to say, oh boy, you want I check what I say. So now only maybe Ghana for the job, do be my Ghana ni biano and son in you. Ampa? I mean, ya. Dobe yama Ghana ni bia enso ni tama omampanyini etse eye insu so okase odi insu ache abosome miensa no Ghana fo sha ase ene insu de yehia ene insu de ye de insu ya den insu memba dada obeti electricity so ama ye nyina ye ho atoye no ana insu de wakwa akwati insu so insu ni memba dada electricity so ni nyina ye nya bi na zebi yemfanye ye noma na yetifi no yenye adwuma anye electricity no so abusuya ana yenya omampanyini bi a wotie Ghana for enne wotie Ghana for ne a ode ye adwuma ana omampanyini ba abonte nra ana wo so wa dwa so 50%. Afedi the same people na no omo ka say omampanyini anti electricity so no the same people as about abonte say omampanyini we de say ka wo ye ni free crack ye. No bim crack some pebonding na kan. Omampanyini ka ye ni free crack ye pe. Omampanyini ni free. Omampanyini na Nana Addo akufo-addo mra bonten mo be ka say you say electricity crack ya ye di free. Ghana fo binum ebenya ho asema ka say omampanyini electricity na ebedie. Ye hear your friend say aduane free, ye hear free momo, ye hear your friend say bundle. And I would say me no first of all, we are not here to make any policy or NDC and as NPP. No cresa. You didn't come say Ghana for. So I was this issue started abutre for or more like or more outside Ghana or more yes or more back. The quarantine or no. I see nya obi anya video ma say yeah, boy, and I say, come and say, do you know why? It seems a quay mama. Nana Addo ya dear, Nana Addo ama obia hotel room or more dianame. Till come on, over 1,000 people. To boss, and I work out there. Till Nana Addo ama obia hotel room or more diane and opania riani numre. And because of this, no, obia and far from any video and say, Nana Yamin show, Nana. Ya ba ye ne ga se bi munya so o me etna 14 days na wo hwe yi sanka mo ko ye no o hwe manim nya sa o hwe me mo ko ye na Nana Addo ekoma mo dantuo bi tinam ene ntontom hwe mo na kom de mo anke be hu videos akese videos ahodo adana Ghana for mo promote at the burning kwansa ade a enye ne aprotiti na Ghana for pushing far mo ko Ghana na yesi ye quarantine man na emam hotel papa bi tinam
amam aduane di ye nsuo num ye etwam air condition de obi anya video meka say eh monhwe ade Nana Addo ide Nigeria ni na ye video ebe bo mampanyin Nana Addo danko Ghana for nye Ghana ni nye we are not listen no so yan this ni na aba be comment di atma ye be block you de me pese ye kan say ye din komo as Ghana for ye Ghanaians ni ya yese anytime bia no ye promote enema eye bone obi hu asema ba ye nyina ye kan ye ndi na tem ye nyina ye kan ho Nana Addo ade quarantine issue ba yi na abrochi fuko du Ghana Nana Addo amom hotel and so enipa two or one room o so mo one room there na it means say e bia na mo ye family ana mo call ye say won kwa na na ma woni obi nkohia because Nana Addo think say e bia na ba ko yare ni bi eti wa mo obi a room e koso Ghana Ghana this time a wiase ye din a amani mo ye din no Nana Addo yes ade we eti obi amfa camera and freeze oh monhwe Ghana for monhwe ye fra broche bedu ye Nana Addo room ode ma ye ani ye feel you nobody say twa mo ma mo kwa na ke kom na ye de mo mo kwa na munya baabi nda mo kwa na ka mo de dantuo ma anka videos e trendy baabi a e bona na tri so ada na Ghana for mo yes a na o kan o de bedu ye ma na so minya ye no me betena ha na me ye video obi anim si bia me ka me nsem edifa so mampanyin Nana Addo danko akufo-addo ya ade na nya me ka kire no because ono an ka kire yen say eni kwanse ye behwe adefo na emum yanye se oman bapa enda so oman bapa no so mampanyin etwa sabi na enya mebie ma no na mde aka oh so we ya ade so na ye na ukọbọ na baso a na nkọfo bi fi se akwaye ke bia ma Nana Addo danko akufo-addo minya yesi nipa ya ade a wosaye minya e kansem bi hwe nipa dodo a omutu kwan emu ahoho emu Ghana fo omutu kwan koyo mu business emu Ghana fo omuti akwantu mo ba bedi holidays wona me pa che no aba be hwe obobusuafo o mampanyin hu se no ye hwesi bia yare esai yare etre yare ekoi se yan kampu nipa yan quarantine nipa anhye baabi a wanhwe a Ghana man mu no nipa ebewuo no edoso anko mampanyin anka wonyaya ko beyi na ni se panyina wo yimframa bone wo bedwam na kasa nkofo na ba behyehyɛ Ghana fo yemu na wo makunkunkunkum but o mampanyin eye de wo se wo bibia eye enipa over 1,000 people ane edom kogu hotel abusua enye hotel manchua hotel bi o mu de mumbo di no me de Ghana hotels ni de minimbi but according to nsama na nkofo bi eka video Nigeria ni yenya Ghana ni ba kokura ama na mfo fo na nsi ne so se wo mampanyini udwiebo o mampanyini utirimo den ye ba ye ye France baabi ade aba begui sabi ye ho kire yen ye yese Ghana ni bia no aba bonten be kan sansem no efri se baabi ade ne kwoto ye no ekoye ede ma no mebao ekoye ede ma nti wa ma me complaining na emom ke de no kogu baabi a ye dom kogu baabi a honya ka be hu videos akodio adenti ana se nipa no ya ade na nya obetime twa video de ama no aba be bonachi na emom wodo kwhye baabi a woye no wantimi ama bonti ama be kamfo so ma mpanyin ye da wase wachire se wo Ghana fo ho do wachire se wo dwene Ghana fo ho enti no ye bo abaso abusua ye nya Nigeria ni o ana obebom Nana Addo danko akufo-addo abaso se monhwe akwa no utimi so obaye wo Philippa o menya hotel wo dem ene aduane ye de ma no anopa ye man breakfast awia ne ya brand ye friends ya brand lunch akukọ pa ne jollof bia na akọ ne tu no o hie video e de bo o mampanyin Nana Addo danko akufo-addo abaso adenti na Ghana for isuban etise minya kasa I say no news it means good news why you dini chese hoye Ghana for is about time or see a guy say we NDC NPP say no say obi o mampani bi otisu bia no so oya ade na say eya say oya enya ye ka no sa no wo yen so so obi o na de uka Nana Addo aya ade for doing this for Ghanaians abroad no do ya Nana Addo ape baby di ma sha o tutu enya Ghanaians abroad nko an Ghana for mu call China the reason why make us Ghanaians abroad che say we dey may consider Ghana for mu be do ye say enya titwi a o ka twi a obi ate
eti ye baba du ye na sanka bia nko mo amane mo na kebe keka me say aye video dia beto ho no anu ti na make say Ghanaians abroad not there obi akodu ya eniema ekoyie no eniema ekoyie no obi ani ho a wetima da waka say bia hey ya bedu ye na yesi o na yesi na yesi what you say so we Ghanaians ne de bia ya ne say eniema enye ne de ye push ni fa what you say na mane kwa etino aya na ha adwene obi say your friend saying enya Nana Addo danko akufo-addo nko na wa quarantine nipa yenim okwa mama hodo bebre so a ye na eho ye no waka wanu atum ka okoye na ka eho nya ka be ye video aba be di du amampanyina atema ba be bonachi ama ye so anya bi kura ka one won si biatie no Ghana edun pempen so a yen fa so yen PP ene yen fa so oye NDC so amampanyini bi obeba besi su bia no wo ya ade na ya momye mbo na baso Mahama so oba power biem na wo ya ade na ya ye bebo na baso wo ya ade na enyen so a ye beka e de akire no saa na ye de chichiri kuro saa na ye de ye oman tama amampanyini ba bonte betete eye adwuma ye friends wo disika beka adwumayefo bi akatwa eye omomo front line eye nurses ne doctors wode akatwa ni bi beka omo ho e ka se bosome be miensa omo ntwia eye tax ne ade no Ghana ye din your friend say water bills ne ade wo so wate so Ghana ye din eni pe bi babon te be ka se na ye hia eye water o ye hia eye your friend say akoso mon kanea te so maye o man panyina ba bete so enra resibia nkofuo bi ekeke nsem a efasa electricity no matter what you do for a Ghanaian or appreciate that edin pa na busa ye be twem ye be prapra kwem ti wa baso a na wa share video no na wa tag am form na ye ndin komo kakra what dey say we dey be prapra kwem ti no o ba so na wa share na sabi friends say ye nyina edin komo obi aba atala go and watch my videos me ye video e can say o man pay Mahama and the hotels I think say your friend said last week na me say video no moment tan hwe video no it wo ba na bia ye ka ensem bia enkoma wa na eye wo say bia yakwa akugina afa otie me ba o me ye video just last week ana 3 months ago me say a video I can say your friend say your friend say hospitals ahodo omampanyi Dramani Mahama esi ye no ye best na Nana Addo danko akufo-addo say onko na wonko biebie metna ha kan because ye de Ghana sika ene ye de ye ama amamuo bia so ye ntoaso amamuo ye ntoaso eno na ama eye ekuro bi ti say Germany America UK ene nkronkura kese no ekọ omoni because semena na prepare be yo mampanyini ne na yetumi ade so na menua madken ebeto aso a de ekwa na meye no madken ba obeba beto aso ba Ghana eya akwa se MPPA yi kwan na NDC fo ba abamu na se ekwan no ewaso moto aso no makwa yi ba bi ufro because onim so to aso a ede animonyam hye ebebre NPP the same thing na NDC wa abamu na omu yi kwan na MPP ba power ono so ento aso obekwa akohye ase afri baabi eno na make say ye besro man panyin Nana Addo danko akufo-addo say eye hospitals ahodo Mahama esisi ye no onko biebie ye metra ha ekan entimen ka say bia ye mbo Mahama abaso me mabbo Mahama abaso aba mo problem ne say anko ye say yanka ndi wachi a wo si agroi ede ana ye yi kwan na anka wo dan a wo se contract ni no nani gine ada be ka wo dan no wo de be call your friend say antoa ho akwa buru ni ya ye kasa you go straight to the point because ye Ghana for ye kasama Ghana en sama ekoso MPP ultimate to aduane ma mindi NDC ultimate to aduane ma mindi nemum omani tumpon a me nua bi me wo fa bi wote Ghana on for telephone frame say Nana me hia ska edi bremiska
Wo wutie me a wo ye madamfo a wo te America da bia na wa frɛ me aka chem se nana me hieska na bremiska dabi you no call me mama madamfo bi o te Ghana ebe frɛ me se nana quarantine die ye de ahye dem be de o yiniska ye de beto adwane kura di iti bremiska wona me pa che no anka o man mu ya anka won frɛ wo enu nti na ye kasa se Ghana fo ye mbegina party bi achi ana MPP ne NDC eno ene ye ne menua wo bibi kana that's where the retreat yeah but the whole thing is we are saying no so obi betima ye papa sa oye bone kitu bi a na be cancel papa no nti wo ye video no won say oba beti ba be kitu bi no ona oba cancel wo ye passia na bibi sa we try to be tram ye be di nkoma for this